gatandatu, karindwi, umunani. Yo bro, mwabibonye? Nta mikino mba mfite. Umunani ndahikubise fresh. Ndimo ndihuta cyane. Uwo mwana umugore bashaka kugira gute gahunda zose kugenda nzikora 5 kwa 5 nkazikora neza. Hari n'uwigeze kumbaza ngo se ngo Karabo ngo gahunda ngo yikambere. Bro, ibyo ni utuntu twanjye bro. Umurisho TV, Umurisho TV, Umurisho TV, Umurisho TV. Tuyikurikire turi benshi, kinyamakuru cyiza kandi cyizewe. Dore nanjye ndahari. Wow. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi bayikaze mwebwe mukunda kandi mugakurikira Umurisho TV. Nizere ko mumeze neza cyane. Nitwa Karabo Kimana. Aho muri hose rero ndabifuriza amahoro y'Imana. Ndaje rero ndongeye ndagarutse. Reka mbanze izi views tumaje kugira mbanze nzinywere na subscribers mbanze nzinywere. Wow, very good. Very nice. That's well drink. Huh? This ibintu ni sawa cyane. Ndabashimira cyane abantu murimo muragenda munyereka urukundo, munyereka muti Karabo we komereza aho ngaho turagushyigikiye. Mbabwire ko ndaje suni mbageze ikiganiro cyiza nongeye kugirana na wa mukobwa mumaze igihe mureba. Ibintu byagenze neza cyane, mwana murebye rwose mushyiraho udutima twinshi, mushyiraho like nyinshi. Murambwira muti Karabo noneho ibintu uri murakora ni ibintu byiza cyane. Hari n'umuntu wambwiye ati uriya mukobwa nkeneye kugira ngo muterete mushyire mu mago. Karabo wampuza nawe. Icyo kiganiro rero uriya mukobwa namaje kumuhuza n'iki n'umuhungu. Wow, very nice. Ubwo rero nababwira ngo iyi YouTube niyo YouTube igiye kuberaho ibintu byiza cyane. I appreciate you big YouTube from United States of America. So you can share this my channel. Munsharingire kugira ngo nzamuke bro. Nanjye ndashaka. I want to be as iShowSpeed. I want to be as Ashton Hall and other YouTubers of world. Icyongereza cyanjye muri cyakiri uko mukibonye nuko ibintu bimeze. Mwabibonye? Mwabibonye? Wow. Wow. We ntuzamenyere bro. Yeah. Nukuvuga ngo ndaje mbereka ikintu bita pompage nziza cyane. Iki kiganiro muze kucyohereza umuntu bita iShowSpeed, mucyohereze n'umuntu witwa Ashton Hall kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Urabona ko hari urimo urambwira ngo Ashton Small nawe ni umuntu mwiza cyane, ni umuntu nabonye urimo urakora vibe, urimo uravibinga mu buryo buri fresh cyane. Namusuhuze. Yes, umusitari mushaka ko ntumira ninde? Nimba ushaka ko mutumira rero fata nimero yanjye umfashe kugira ngo tumutumire, kuko aba basitari kugira ngo tubatumire barahenze. Ushobora kubohereza amafaranga nk'ibihumbi 15 20 buriya ntabwo ujya bapfa kure warengereye ni nka 30. Sasa rero uwohereze kuri 0786855784 kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ngiye kubereka ikintu bita gukora siporo. Urumva? Ndagira ngo mbabwire ngo nubwo ndimo ndagenda baha content nyinshi kandi nziza, ndi n'umuntu uri fit. Karabo Kimana nta muntu wapfa kunyigondera. Mbikwereka sito. Wabibonye? Murabibona? Ndaje mbakubitire noneho ikintu bita push up bro. We going to what? Push up. We're going to do push up. Tujya tugerageza tukoresha icyongereza cyumvwa n'abantu bagiye batandukanye, abantu b'imahanga, kugira ngo hatazagira umuntu ugira gute utuzoweya utumenyera. Mumeze mute? Alright, reka rero mbakubitira ikintu bita pompage za danje. Agasaha ndabanza ngire gute nkakubite hano hirya, ariko reka nongere mbanze nkwe gakeya. Banze nitema akantu
bita agatobe keza, agatobe kavuye mu ruganda k'ibitoki kugira ngo ibintu bigende neza. Mba navuye ku ruganda mba navuye ku ruganda jewe, buriya gahunda za leta zose mba ndi nazo mba ngomba kuzubahiriza neza 5 kwa 5. So abantu rero mu complaininga ng'urwagwa ngo akagage, waranyoye urwagwa, waranyoye ikigage, icyo bengesheje amaguru wenda ushobora kuba warakinyweye, icyo bengesheje amaboko warakinyweye, icyo bengesheje amavi warakinyweye. Genda wumve n'ikintu bita impuguro za leta boro, unywe n'icyo bengesheje inganda. Yeah man, reka nzi mbibereke hano mu rugo nta muntu ugeze ngo apfe kuza kuvuga ngo Karabo ngo yamumenyera, ngo Karabo ngo uramubona gute. Ndi umuntu fitness, nzi ibintu byose, ndi papa w'umwana, mfite umugore, mbasha kugira gute gahunda zose kugenda nzikora 5 kwa 5 nkazikora neza. Hari n'uwigeze kumbaza ngo se ngo Karabo ngo gahunda ngo yikambere bro, ibyo ni utuntu twanjye bro, ni utuntu twanjye. Reka mbanze mbakubitira ikintu bita push up. Ngiye kubakubitira kubera ko ngende ndimo ndi umutangizi, ntabwo nge meze nk'akagarara. Maje ku umva ni ikintu bita kwijuta. So ndaje rero mbakubitira utuntu bita push up twa dance. Twagiye kanze mbibereke. Ngiye guhera kuri pompage, ngiye guhera kuri 3 nzikubite neza. Mu kanya gato nduhuke mbakubitire 5. Nongere mbakubitire push up 8. Ndagarukiriza kuri push up zingahe 10. Nzikubita na ruhuka. Ubwo ibindi tuzongera ubutano no nzabakubitira push up 15. Nongere 20-30 gutyo. Ntabwo nshaka kuza kubatindira mu babarire. Muretse. Kandi iki kiganiro mukereka abana batoya bose n'uri munsi y'imyaka 18 wese agomba kukireba. All right. Twagiye sasa. Ngiye kubanza 3. Boro. Banze mbikwereke boro. Kwamanutse ni gutya. Suko nguko. Okay. Wow. Yes, unizeye ko mwabibonye cyane kandi mwaryohewe. Push up zingahe? 3. Okay. Tugiye kujya kuri push up zingahe? 5. Ngiye kuzikubita ntahagarara. Okay. Okay, twagiye. Push up zingahe? 5. Ubwo noneho rero tugiye kujya kuri push up 8. Ariko rero burya kagarara akazi. Nangiye kumva ikintu kagarara turusha. Kagarara ariko ngomba kumuyingayinga ku buryo nako nkamucaho. Ibintu byo kuvuga ngo nukugenda inyuma y'abandi ntabwo ndi ihene. Ngomba kumucaho. Aca kuri Ashton Hall. Aca kuri Ashton Speed. Ibintu bikagenda neza. Reka tujye kuri push up 8. Kidoze kirimo kiradiye. Twagiye sasa. Wow. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo bro, mwabibonye? Nta mikino mba mfite. 8 ndayikubise fresh. Ndimo ndihuta cyane. Mba. Mutima urimo uratiga. Reka nze bakubitire noneho 10. Vuba. Kandi mbabwiza ukuri push up nibwo ndimo ndagenda zitoza kandi mbikuye kuri ba Ashton Hall. Nabonye ibintu bakora mbona ni ibintu byiza cyane. Ndaje mbakubitire utundi tuntu twa danger tumeze fresh sana. Twagiye. Push up zingahe? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Murimo muravuga ngo nago ndimo ndegera hasi mwe mwitonze. Aba ari ibintu byo kugenda umuntu yiga gatoya ushobora guhubuka umugongo ugahita uguduka fresh sana. Rero kari akaganiro gatoya cyangwa se ndimo ndabagezaho akantu ko kugira ngo
tubanze turyoshye. First of all, kamaze nshimira abantu mwese mukunda gukurikira ibiganiro byanjye, cyane cyane nshimira abakora mu bitangazamakuru bitandukanye, aba YouTubers mwese, n'abantu mukunda gufollowinga stati yanjye ya WhatsApp, n'abafite iyo nimero yanjye nabahaye ya 0783855584, mfollowing kuri WhatsApp. Mujye mureba ibintu mba nkora n'igihe bashyiraho utujambo twiza tw'ubwenge, ibintu bikagenda neza. First of all, you remember subscribe. You remember to subscribe in my channel. Course mujye mubona ibintu byiza cyane 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 cyane. Turashaka kugera kure, turashaka kubaka ibigwi, natwe tukaba abantu bakaze cyane. Abandebye ari ubwa mbere rero, iyi channel ikunda gucaho ibintu byiza, icaho ibiganiro byubaka, icaho ubuhamya, icaho n'ubutumwa bugiye butandukanye. By the way, ushobora kuba wenda uvuga uti ndashaka umuntu nkorera ubuvugizi, you come, ngwino hano nta kibazo tubigukorere. Upfa kuba witegeye ukanisubizayo, ntabwo turagira ubushobozi bwo gutegera abantu. Nitubugira tuzakubwira, cyangwa se ushobora no kumpamagara ugasanga katikutse, akaba ari ukundi ibintu byagenze neza, nkaba nagutamo boro. Ndabona n'aba YouTubers mukore munkiriye muri community iyi nuze iyi video. Munkiriye muri community, murabona ko ibintu ndimo ndagenda bikora neza, ruzungu. Ikindi mwibuka kunyarukira kuri channel yitwa Abagwiza TV. Niho hantu ndimo ndakorera. Mujye mugenda murebe. Hari abantu mwambwiye ngo none se ngo Karabo, ngo wa mu mama, ngo dukunda, ngo twakunze ngari kuri 3D TV, ngo Rwanda, ngo witwa ngo Jerry Mugwiza, ngo yagiye. Jerry Mugwiza ni ngewe dukorana. Abandi barandika ngo none se Karabo, ngo ko havuye kuri ya channel, ngo yitwa ngo Ndasiganwa TV, ngo niyitwa Ukwezi Umurwa Live TV, ngo niyitwa Ukwezi Live TV, ngo none ngo usigaye ukorera kuyihe. Nkorera kuyitwa Abagwiza TV. Mba ndi inyuma ya kamera ndimo ndagira gute, ndimo gutwika. Ubwo no kuvuga ngo ubu ngewe nihangiye umurimo. Bya bintu abanyamakuru birugaga bangaragura bankira imbere ya kamera bambase ngo Kara, ngo rimwe gukora muri rimwe ngo ni kangahe. Bamfata nk'ikigoryi. Narabakatiye bose, nta mu bishokoro zanjye turazose narazikatiye. Ndimo ndagana ku musozo, abanyamakuru bavuga bati se Karabo, nta kuntu twagutumira, ushobora kuntumira ariko ukantegera ukabona amafaranga yo kurya menshi 50,000. Mani barindi. Ndabakunda mukoresheye. Sawa.